octobre ka son tamundo sikko sino wujuni fili tampile arufilo okunyinde wakati sonu ko arason kan kamukanu nga kubenu go jamane ke no ne madina no ko keso o tagare ke wakati khabaru benu ga kite onaru kun kinyanda ga o tagam bismillah. Owa jopanati o jamane nyume khibare nga tore be go meru no maga kengani wuche be ga kini ya mera gungu kengani mera gungu chenga kengoti mene kasukurumba nangemu octobre kaso ke tampilendo filo minu pagatinga nka na sago jamane ke go mo beri jamane nyumanke nda jamane nyumanka sari ya buguni kengani degerenga na koyi nanti meru nukuna tori batendi fina ma sugandu ndonga na dabari hakatibe kenka akasoma ko asine kamako arsa otoko jamane nogonde nakanu tori nyumake colonel Asim Gota ada kitibate sagu sariyandare kama kengani degere presidentiel sapa be jonko entongo odi sugandi nden finunga kungani autorité indépendante de gestion des élections ukunya ngare seni batenga kengolera kaya nagani sitintongo di sugandi nden ndabani mokosirenga gela jopare malagare ira sero tamiro karago mewutu kubenu go nugolle Kenya ona bugunonga ora jamane pale khibare ora ka Burkina jamanenga Burkina jamani manke kengani Blaise Compaoré anigara sedandare kore kita nambugu Kamuran Karala be togongani Université Jean Moulin Lion de Turanga ara ken kita na togo jamani manka gonya ka ira bosi baka magasasa kenga bugu serebera kendi kenni Eric Arpano yayi kengani université ke yimankenga Karala ke gara kebe ko kenni Blaise kori golu yugonu timandini kengani daro bego université ke yime kama bawo keme dar kore gane akinanga na sago fuyugona kama kungani nagani city do gem kantore sabatinde kengani démocratie nga kendo saria numbatinde kengani droit kengani état de droit nga paramare magu do kebe gan kawa kendo Karala ke yime bugukilu ada affaire no Blaise makata kunya timani Kenya sigi igani gara serandare bekne dare kama ira ken bosa idaru nka adiga miniga koni geli septembre kasoke tampilenga simaira kebe imego Blaise simaida jaragi bego Blaise ime kama mosiri keni akana kapalema ateralema kengani Thomas Sankara kenka len sababunga bugari Kenya sine wujine kamukabi tanchege arunyeru onda bugunonga arsa utoko Burkina Faso nogondi Colonel Ibrahim Traoré kumbenu gani gara kudeta Kenya kenkota ira ko inanti ke kaso tamundo nagato kata tamundo karagonga woni meni khorero tare ka politique soronda ko inanti kenjo keme meni khorera ntanyana kundunga bawo jamane muma meni khore kengana nyana kendo mogemde nkaba kebe gan kawo ko kubenu gan kawan kiteno sero benu gan kawana linonga kundi menu tananu politique soronda ko inanti kelanta geme mogoso kama anta geme lenki anta geme kumbani nangiri kununga nanti menyo ni rotare kununga kelanta nyana ina fay ina laton di fon kabaru benu ganyo kitungere ni kinyana ga kunya fay ke o tagara no gem duduna ko taketane inshallah.